Lova Samoa. Waule ne yo kasu tialu. Awal suwi ya ngila waule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Lewa se antole temi ala radio Samoa le divang ola wolia lua se fulu male valu miru tau te ane le se fulu male lua ele se sulu mātango fia mai o ave o le lai le reia so e wha popo i lau tau soifua e malo mātau ne yola mālo le soifua maruia male langi e maba o se fulu wha i le so aso le masino lo na fitu o le reitu sanga o le winga o le vai luanga o le poa na nei a malamala so antai au o antantu waulia fo i lona o ngā tutonu ngale mu via le lofo le tu te mai lau tau soifua e malo mātau ne yola tatu te toi wha tasi lunga pe au mangalu o le ea i le vaia solon tonu o le reifo i masina o tātu o lia eoi o le aua e anto i le poa na nei po le varuanga o le poa na nei le o ngā tonu ma le mō o le tātu sa valinga o le vaia so mua ne o le toi fo i antu o whanau i a o ngā tālo sia e le ia a fia se tamaititi i le mai i le fulupo o so se ngā se lava i le lua vaia so le ana tu wai i la tau mawhai malo longai i tutonu a inga mauta malawa ia pe sa tu o fo i o tātu a inga i nei au kilani whai malangatu i nisi o pi tanu o manisi fo a tunu talo si o toi tali mai le whai ngā malanga ia mo mo la vona te yan tu i le talenga ya ti pe o le yela tau ma tanga mai le town na leila si le me fo i stimulate ma tu le tātu maftai le do o no se manu po fo mo si le fo i le tu lai fa i le fia na nei i le mai ai le o se vayaso sa nga i tu fo i di si fo fuanga fale ainga e pe ona tu ai le tātu maftanga i le ngatu i lungo le tātu wala leo ia au kilani nei fo i ia e fai malanga tu le lo mua i Wellington e fai lau tala e fa pe nei le vayaso wa le wa tu na iantu o la wa manto i lunga o le motorway masalo le wa pasi mai a le tone e fa solo tu wai e da isi pito no nai tu lanta mai i le matango fio o le susulu o le la al wan tu le manto fai nga malanga pe am le fitu le valui tu la ia ona o le ngai to mai ia sa fai ma tu le tava o le winga o le kana voi lele o le la le ana over ai la so fu le so te ni pe umana vole so le tau nu le le whainga malanga i le lau mua i Wellington o la vela ia pita iane ia e se ane maruru o ka kourunga i e se fule maruru i lano ale meo te whawita ia i lano fole tua le dama ia suwa tuna i atu ia mi se le whaimaranga tulunga o wala televava o le meo le au halaso na lo wo on tulava i amale tone sui lo male mau o wala da wia ia a va pela i tele usta i le GPS ia lono winga e se fu ia le awa lo anga i lo sa ia ma ila le e anga ni toile tanto pologala ia tau tua da mata tu avita avani se fa nga la GPS ia e ma fa nga e fa nga ina ia dicta e ma fa ona download mo le offline map ia ona fa nga le lo telefoni le Jamie al wel fe malanga inga wala no fe entu optala e fa ngo fi ona momoli sao ile no fuanga o nai tanga ia ai a fai o fa fia slau nga ia lula lo ma e saurunga e le ila nga e makwa kwa captain na o el meru ia oni si fo ta longa sa va pele ona nga ia tuai le mo e Wellington ile da fa ia su tu na ia tu e se fu ia la ngona ia le tonu wantu ile ai e se le masania ile le la usu le taiao ia ma le mo ia tu le po e moe le manulu wala le manulu le meu te fai atu ai o le lanu lau avaso leo fori mantu tele i whaalongo ina se manulu le masani na manulu e Wellington e toi savili e tatele i whaalongo ina e teita na o nisi au teimi o le po e ka kau whaalongo kwa i whafafo ili le pika uula i kikilo savili e langa o se tasio me mapo e pu e ngā sei ngai piko ngua ka o kendela na sa whamautua i le whainga maranga leanga i antu i nai le lau mua e Wellington ya o le makua manga ia so le lau mua pau arme
Pa wale me wo fio ba ingisa moi wedding kongisa. Ai ya le piko ngo de ngamakoi. Ya nga pa lang ya nga ye mala au asia mala ma di sibai. Ya u te lo tanto le lunga i pori rua. I apa hat malo hat. Ya mo fu ya ba nga ye nga la ba nga ye o ka ko mo to we sina. Wedding tot. O mo to we fu ye le sa u mai au tafa. Ol ma kwa ma ka ngo fia o ka ko mo to we. Ya na fu fio no tanto wala ina le taulanga. E mana na fu ia tanto pasifunga fo le lua e ma ava vale fo ia ke ia kipi fo yo luma pe mo la vo nei au kila a vai o fis fo tu sanga o e ala nei au kila ni tele tu o au kila a e asi antu se ai fo antu au kila so e le o a koana ya o ngi usila o nei tele sila mai tele va e se foi falling o isi pito no o ni usila a faina o fale la va nei te vai entu o tafa o ka se New Zealand ina matangofi. O le si me ta wai tono New Zealand. O lana fa sao. O le fa sao ina leo o mo mea o manu felelei, o manu fetolofi, ia o i o le sa. Ia e misela au le vau. O le sina me to tele tangata. O lo o malanga mai e to tono le rea turu. E fia sa vavali mo meo ko ngala. Ia rangara o maa ko yuka ia maa ko rungu pai. Sa ki le ile meo le la au ia sola. Ia e whangai mea ngau lupe, e whangai mō meo pēa, ia mō meo pua ai vau. Le ngau Malaysia wari ngai o e kukuri, o le maari o le mengup. Ngā kuri a koe o e kukuri mengi pua ai vau, ai o kam, whaile la koko, me kalakam, kero, si ki ngā ingar ngā mea. Ia whai a kura markara, e koko rura wari, o le sirari, o whai langi lang wholo, o le kalambo, ia rau kananu vea. Ia, oro makama. Ia, o akura makama. Wale o fui lele kukuri. Ai wo aku ilunga kore makama. O ngai ele whanga ngā sikoi, inga ngai whai inga. Ia, mga kua lau le se ngā pua ai e lua se itu loa le. Whianga eo le kungu makari ngā suaringi. Ia ho. O le pua ai vau. Ia, e kau mawhanga i e lau o la au mo meo vau. A pua a fui lele ka kou le whaafanga whao ma avea ma hantantou mea whawhanga. Ia ngā wa e si la fia. E alu i aimo meo ka hunga hui i e wale toi wha ngā ina. Ia e pia le makele ia popo marping. Aku ro ma kamai. O kua kama papale mai ngai. Ka se i mai ngai kama i pua e kukongi. O mai lo makam. So le ai merkoi. O la le futi a kura wali. Kango kuro merkoi ngaranga sfururua wha papa. A video. O le ai wha makala e la kula kume sa wha i e sola. Ea, o mai lo makama i le whara. E o mai kama. Ki kilo kurkoi. E le fōringa a pēr se au le leio se mo se pua a fō e le le. Ka avao. A kuro markalar koi. Tone. Ai manga ia ri ko mangur. E me kala kam. Yo, se ona bangu runga yo. Ai li ka ngu merfan. Nga o kama makwa i wha para palar ki ngo si pua. Ile mo le mele no pana fuidin. Inga ia whakakau ia o mai i. Kasi ana mai koi. Le ia pua ai vaun pua. Ia, whailo, ka penga no marpua. O le mea na ukupu, wangano e awari. O le whai ma le ofu pua. Ia men mantua nei tila fia e. E whaangato tonga si tūlangwana u whaafungaanga. Le ringa uli mei o tonga le pua. Nga kala kua. Toni. Ai wa inga kungar koi. Ora ka ko pengura sa ufaf. Io. Ke lo na mengupu angale va video le akoa. Ia e ko fa pulo wo ia ka mai io. E va fio la ko fa pusana nga fa ile wo dida. Ora melia. Ave ko inga me lo mako le me fai. On ka ko wo le fai. Ave ko po ai va. Ai le fa ko po ai va. Ai o ngau i me po a de si ai nga fa perpere ma fa. Ile au no fantasy. Umaloa o le palo tati ai mai la to fa fa. Ele au sinta fa. Sa o le palo ta. Fa ato aso so mai be ato le fai se palo ta. Sa ma se fu vai di mai fa to sinai ta wa. E mai a tele aso. I fai na palo ta. E tinga la vale ma mau. E anula la hora ta valle, le
Misi luki su'ala di vaingo lea woli ma le whainga pāluta. O le sola so sfuru ma le whahani o le masino yulai. Lua whelo lima o le ua alo iai ia le wha la wiloina o sui tau wā. Ua mai a leona le stala mo le whainga pāluta ala malo sa moi le solusu bariva o le masino o kuso maua I tala I le whainga o le vea so le se vaya today se la wiva sfuru ma le tasi le o whainga o ilantou o sui tau wā ua mai a ona le si talama ua aloa ia o le atamoe I lalo o vaenga whaupufai e pe o le ele HRPP o le FAST o le SUP o le Samoa Labour Party ia maisi vaenga whaupufai o le mauantu o lantu ngoa o le vaenga o le awori o lo o whapele o na tau vai e nisi neo sui tau vai tutonu o lo tātou o tano o lona wingana o le vai aia o le sui tau vai ma le vaenga whaupufai e wha la wiloa a lantou anavadau, a lantou manifesto, a lantou auaunanga o le awhapela o na whaatiroina I taimi pe a pale mai I tofinga. Ia po o tofinga su ia whai pule I tutonu o le maunta fono. Ia po le pāna mene foi o le tātou turu I Samoa. O le mai tawatu. O lea ua a manta le whaalau I loa le vaenga whaapufai o le whaatutui I le tō Samoa utasi o le dai tali mahalo ai I ala motele I salafai. Oa mawai atu le tai ona leila le na amata mai ai le tumalo whapano tau whaasale le anga numera tasi ea whaasale le anga numera lua antonu wa anga iantu mo whaasale le anga numera tolu sa teimi o le awa uli o le so o le fwoi na maua I tala o le antu tali wantu I le whainga malanga le vainga whai le HRPP sa so le riva yaso ia ma le rifo I masina I le motu tele I salafai ia awa lava ia le wha maana malamina
e le ngan tei leo le wha la wiloa o ala tau a nawa taupo ala tau manifesto ina ia manino ia le sila fia e le pa ia male mano le turu e le ngan tei le motele i sala fai po puleono i sala fai ia e au fia i fo i mata tau i tu mua marono ma a polima talia stasio tātou whaataldoanga le riva ingo le hawoli o iele manatu lan tātou whaawahua o nai whianga iei fo i le turu ma tau mawhtanga ma whinga malo longa benga luenga a matau le reia vayaso talavan tua ia lene sia ma le a inga le mawtome le riva ingo le aso yo se fantu la wano ia whapea fo i o lepa Malaysia ma le hanga mai sini au se talia le aunga utomuli ma le a inga ia e ke fiu e fa meu ke mai o le ke mai lo sia ko ko kile o ko sai folau a fele a liva ma lo fe fa ma lo le tau ta vai je tamo tanga le tu ina mane ro matua pe wa sila ua ma na tua tanto fuala sfulu mane ono minuto lo ton tale o le tula etas Soli ele mala Lunga, lunga, lunga Batsi mai o lima Be a fai wa e fia fia Be a fai wa e fia fia Oh, ma foi le fia fia Lunga, lunga, lunga Lue lue mai lo ulu Be a fai wa e fia fia Be a fai wa e fia fia Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do.
because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women, and many more. So book now with your local doctor, nurse, or pharmacy, or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā i leo mukuka, ma wa foi o lotu aisa vai tau mawha maisi, tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapsota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Whaasilsilanga i lupe whaalele ma tama whanau a whastauta. E whaantulu atu i pa ia ma mamanu o le ainga sātuala, o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia i a o le la au. Ona o le ngā luenga o le manualu tāpua i le whakasā, o loo fausia i te tonu o siu tātou nu. E tālo sanga atu ai malanganga o le whaaloalo, ina ia tātou awai uma i le tātou tausala, a wāsef sosoani mo le ngā luenga, o le rifa moe moe o le a whaia i lesto na i a solus fuluono i ulai, i le mautou Samoa i mangele, o le a amanta i le sefulu le taia o mai mawhai o le whaapso tai le komiti, mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu, i le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala i lene i le olu a tasi 5 tolu whawha, ma ape po moe mausu so whara, i le o iwa lua tolu 5 tasi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tau mo le aso. O le manatua wha Yesu. Remembered by Jesus. Luka, luas fulu ma le tolu, o le foi upu e fas fulu ma le lua, ma le foi upu e fas fulu ma le tolu. O na fai mai lea oia, Yesu ia e manatua mai au, pe a e a fio mai i lou malo. O na feta lai atu ai lea o ia i a te ia, e moni, o te fai atu i a te oe, o le aso, ta te whaatasi ai ma oe i parataiso. O se tala lau i loa, i pango ta e toa lua na whaasa tauro whaatasi ma Yesu. O pango tāne, ua wha mao nia ala sori ngā tūla fono. O le sala, o le oti i le sā tauro. Whai mai le tala luka, ua whai le tasi pango tā ia Yesu. Ai whai o oe o le alo o le atua, ai ape a whaola ia oe ia te oe. A o le tasi pango tā. Wana pu lea lona loto. Wana maua le file mu. Fai maila na aisinga ia Yesu. Yesu manatua mai au. Pe a e a fio mai i lou malo. Fai maile tala Yesu. O le aso.
tā te whaatasi ai ma oe i parataiso. Tasi le nei whaafita auri onga i o tātou waso. Ua tumu niusila i tangata fiaola. Tumu Samoa i tangata fiaola. Tumu le lalolangi i tangata e fia maua se fesoa soani. Tumu e kālesia i tangata fia feola. A nga i maise tasi e sa ili se fesoa soani. Ai fai mai le tari. Au mai mo se tusi mai lau au lotu ma lau fai fe au. Au mai mo se tusi lau fale fai ngā luenga. Au mai mo se tusi i se lo ia. E faa mao ni ai oe. O nisi taimi. I tangata suru fai ma tangata fia ola. Tangata fia maua ni fe sosoan. E sulu atu. Ai saure tari. Ono sa i se i o tae ao. Ono sa i se i o i lea va yaso. Ono sa i se i fo i maile olo matua. Ono sa i se i saule sao o le ainga. E umale malosi. E umale ola. O sa ili, ma sa ili pea se fesoa soan. A o Yesu. Le pango tae le aise ao ngā. Le pango tae le tautua i lona ainga. E le alu e fai ngā ruenga. E fai mea leanga. E le aiso na ao ngā i lona nuu. E le aiso na ao ngā i lona malo. Le ai sana tautua i le e kālesia. A o lea na ona aisi atua ia Yesu. Ma sulu i le fiaola ia Yesu. Yesu e manatua mai au pe a e o i lo malo. Le iai ia se suenga. Le ai ni tusi. Le ai se whaatari. Le ai se taimi e mau. Na ona feta lai au Yesu. Le aso. Tā te whaatasi ai ma oe i parataiso. I le nei fo iaso. Whiangai ai o i tātou i whe au mangaluenga. Ia e alu ma le mautinoa. So se taimi e te sulua ia Yesu le fiaola. So se taimi e te mana o mia ai se mea mai a Yesu. E mana tua pea oe e Yesu. O le mana tua le wha Yesu. E fiaola lo le tangata foa i loa. E fiaola lo le tangata fe soa soani i loa. I le nei fo iaso. A maua oe i le fiaola. A maua oe i le fia maua se fe soa soani. Ai a, pe a se i e suluia i a Yesu. O na tali rea, o lo fiaola, ma se fe soa soani. Tātou te tāro. Lea tuae. Wa amatalia fo i whaasausaunga, ma whaasalaunga lau leitio, ma lau televisi. Lilingi mai au whaamanuianga i ali imtama i tai o le o fisa nei. Whaamanuia le ala usu o tangata i whe au mga aluenga, ua wala au winai. Lea tuae. A o maia i mātou. Nā o la ua fio, e mauai e i mātou le ola ma le fesoasoa. Ia mātou i loa. Ia mātou manatua. So se taimi i mātou te sulu atu i a te oe. O rou manatua ina o i mātou. E le tu la foa ina. Tātou ia ma la ua fio i fe au mga ruenga o le nei aso, tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
In this update, the lead investigator in Malachi Subech's death has described the harrowing abuse the boy received before he died. A coronial inquest into the 5-year-old's death in 2021 has begun in Auckland. Detective Inspector Craig Rawlinson's detailed how Malachi's carer, Michaela Barraball, regularly kicked, punched, burned and threw the boy. Michaela Barraball's possible motivations for keeping Malachi included that MSD had facilitated her receiving a portable cabin to live in and that she was receiving a benefit. Roads and schools are still closed in Nelson, Tasman, as the recovery continues from weather damage. Hundreds of homes are being assessed with no power to dozens, and some areas are under boil and conserve water notices. Nelson Mayor Nick Smith says Wellington's rain radar is too far away. They're desperate to have a regional one. With a rain radar, we'd just be able to get a better feel for who's hit and where we can focus our emergency services to keep people safe. Immense pressure for young New Zealanders trying to find work as opportunities decline. Stats NZ data shows 16% of Kiwis aged 15 to 24 are unemployed. Economist Brad Olsen says job advertisements are at their lowest point since 2013. He says there's more competition for roles, pushing overqualified job seekers to apply. If you are an employer at the moment and you've got a lot of job applications coming in, often you're looking to hire the person who's got a bit more experience than those who don't have a lot of experience in the labour market. So everything at the moment counts against young people. A fire early today has gutted a century-old Catholic church in Auckland's Avondale. Fire crews were called to St Mary's Church on Great North Road about 4:15 this morning. That's news. In sport, Shane Van Gisbergen has taken the checkered flag in California for his third consecutive road win in the NASCAR Cup Series. He led 97 of the 110 laps after starting on pole. Van Gisbergen is the fastest driver to reach 4 Cup wins since Parnelli Jones in 1967. A bittersweet feeling for coach Thomas Makia after the Black Sox finished runner-up at softball's World Cup in Canada. Mountain biker Sammy Maxwell has overcome 2 crashes and a puncture to win the latest World Cup cross-country event by 9 seconds in Andorra. And Belgium have demonstrated their wizardry in winning the 6th Quidditch World Cup. And that is sport. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
leisi o fianga sui filoi le dei vaingo la woli in ulus fun mo fitu mi tu te nei ali tu la itasi o tanto tala I vi fru tala tala ngana peritani e pe ora e fa funga ji le tutua fa woli le radio Samoa tasi lima I tolu wa mo fa tala fantu ya ne mia matamua sulu matamua e before ia le ofinga le Field Rubber Limited I dai Mahanga Drive ngalua me le sunga ya junior moli malalanto finga wenga we feeling anga le ni vaingo la woli lo mo le tanto filo inga masani ma le fionga ya le pepe tala le ne o le tutumara udanga da ale digi sound ya wa fo ia le fa loina o le la tutumara le udanga fa tala fa tu foi le udanga le TL marketing malen tala fa voucher ile fa tala si mai ya le fionga ya le pepe le vaingo la woli ya ma lo nga ma lo so fu bru ya lo fionga le pepe ya fa felo ya tu lau ftelenga fonga mua le nei taimi le uli ya mai se foi le tapo inga sa mua ya o lo mafutu mai foi tato po kalam malole fa malo singa luenga mata le nei vai aso ya vai at foi fonga mua le wa te tau no mai fanua lau painga malanga ya pena mai ya talonga foi al fanau sa ya vai at wai ya o ia me foi le o le sasi ni se taimi le pepe ya ele asa se faiva ma se mautulanga foi ele fa mdu ali oni se le fa na ya tono se tulanga lena ya ai awoni no teleli ai mau le penga le pepe ya ma tele normal te malo ma oli mai topo le pepe o ke ya le ku fa ma tat malo fa ku ya malo so ifu wa marco me cara kama o ke mi mo ngi wo qualify e topo me yo national fa sol ya ai wo kelen ko malo o me kedo Ora pa wale ona makomalo fa ke lola o lua ile so makomalo si dira ki ki ala mako ya o ko wale o pepe ora kalinga ona fa si dira o pepe ya ole meta ulia ya ona fa o atu fa na u ya foi tamir sanga fa pe ya wa foi ni aba no mole anga iluma ya wa taronga le basketball so e se lo mai le tavole o la capieli lo tavole aveia fa naule el basketball e mole te for fa malo ya o duer tamfenga fo yole o talonga silualo ya wai e de tango fie so le talonga na tafa pe foi taita le pepe foi le aie e tutongi tausanga o le mele ia soli o le tona mena marka e le ngakala o le kap ia o le pe se vai a o konginga ia mal skala le pepe ia o lo la na masi I to inga malanga ia pe o le yel desto ia on tato foi lo le tala foi le ngar ka pe an mo li man le ko I lo mun muli mangu anga le pepe ia no fa tai no fa longo nei sai le lipoti mai la lo il matuan tau va wa tu tono la folia va stai la le oi o le ala sa va sa ma wa to vai e mali e fo ia le fai no talo nga le o pepe ma tele no me stesi o lo fali fa pe ka ka maku al be mane ia o lo fali ia le vosenga sutasi suluas fulmalto ia o tomiti ia o nga pe fo ia tamai e ta ya ele sa o ila stas makalango malo fali fa melo fali nga fo ko ai 11 mai ole I taranaki fa markala ke lo la ka lo mo ai fa kwa mai e lua ka kuli ese male fa ya mai e lua ka kuli ese male ka lo ngol vadur ka ya fa kuli la mo ka lo nga ka fo mai de kuli mo le va so ako o vapea o ile aila e le manga o mia I ka ronga ia ia mo wa kuma ala kuma maka no TV ya man tuele tango fi ya amal taimi ato na luta pena ya la tula ai tuli mai tola fodi ya wa mai mau ato na mana taimi mana se le nina ya ma lo lon sa ito na wa mai fo ia na tulanga ya fai fo wa iniso manu foi ya te loa ya te mille ya ni te tau a siksekile mo wale fatwa ela o ya wa va ya tu matu fali ya wa mama I vuma le fulu pe pesel fulu le ye ya le ya nga ya tu fo mai fo mai ele ya ni si me na le pendola malo lo fali ya sei
malo sidle yan to yo le wa na atu fo ya telefon mama ya to mai sta mai tilai leilao ia ole mea lai mali e le tulaga na le pe ia le utoi fa popo i malisi mai so voi le lo tuang ia e le nganta i le sioki e orga ko susu ia e pia ngau e makongo ka ko ka poki ia na le fa mal lo si mo si vai asusta ia tu watu lo la ia le lato ia i limo fa ia onga pa wa lato mafutanga mo le si kwata Lele, ja, au mai alo vi dagano te loe tele au ta penanga fo ile ding vai so lela afa le ding masina soli ya mi sele ta tu ta lo ngali al ban sa mo ali wo te ya wo o mai fa ngol ding vai yes ye after I for ya inai uso fo ye sa a waya tu fa la wilo ina fo yo ya manai tamata alo ye sai o tara ya no mato sa mato pisila sto na ye fo isi to to ye so mato ai ya na matamata tua yata ya wa nga fo ile social media wa ilo to fo le malo la tunu ultatu au ya matu lango la tu tapenanga ya ore fo va ya to felo lo tuati ke ti o taulia lo no winga o tua ila so farili ya wa fatu mulia ya Eden Park ile au tapwa ya matilia o va ya to talonga fitim Scotland o matua i fia Scotland ile vela life it no winga la o le matua fia Scotland yo le lato yo mai New Zealand ta alo ya matatu talonga ya ere faingo fiela ele manna Scotland ni wale na mana yalla to malo lo maur ya le o malo mai ne ya fit ya la tam fai fo ya ta wanto malo tatu talonga au le fa umalia la to malang tamilu ya le wala ta pena ya wala va ya try tickets ya ele o tang ta te le wa mali lumpe ya o fast food iva ta la ticket e to euro o fale mata o ngato ya ala ya wa ticket ta mai tis futala ya pa wale me sa ko lu ia le pepe o fuma fanga voi me ka ko fa ki mu mo le fa nga ko woga ko pese i kai o ma ko e vai le le sole yo le vai a tutala tau ya fai foi si malu ruole o las farili ya ele timu ya ele ya le va veta pena le pe o fuma fan ma nga i tai ta poita longa ya me se foi nei fa na wa e fa tu no fa na pe mata tu TV ya le malu ru me fa me le ai me so o man sa mo ta to tai di mata usanga fa to me ta lo New Zealand to wo pe mata tai ya tu langa la na le la o ye las farid ya o te pena to san wisi o ye tu le atoma ya vai man nai fan vai ya na ngai ro le ye tai ta poil ma ya ole tanto wa filo ya ile lo fam langa le yo le tua le ya so le so no na le ma no sul savili ya ele o ta wa me ni wanga po ni timunga fo ile afia fio lo wing ya ole amatua manta inalta lo ngala manu sa mo mala o Scotland ya o ma ile tanto pisio futlinga ya ti mala au ndanga ti au marketing le ya o lo fio lo la vana ya ngolo anga ya tu la va ya ti mo le faingola to quotes pota wala to ngalwenga isa mo ya inisio lo fo mo ta sanga fo ya le wa to termine se vai pola le ato le o ta o ngalwenga ya la lam fayona so ne ti tu langana o malena principal le la to quote ya no walo la to e sai de ma la to se le ni ya mawalo ya no mai do la ya le to ya mo fa pena fo ina release sa mo ya ai fo ya na ya ngona we ingal wenga la fa wa sa mo ya le fa nga tu tia marketing to tongia to le si o lo la mana mia ya mantua pe bluebird ya ele ngatai i o lo fa fale ya a we fo ya ma o lo fo ye te un fale te me mai ai la mo wa pusa aisa mo wa ya ala tu o nga umu wila ya mo fo ia tu langa kitchens ato to seki ato to lava na tu afa pi ato ya pe ya le kitchen manu sila kitchen o lo falisa mo ya mo fo ia la to furnitures no fo ese ya e fu lava le to inga te unga te mana oi ya nga ya wal tele na vilia to ya inga sa mo ya nga ito no bluebird ya saule lisio moenga ya o tu langa shelves o kapot
ia mavaenga se umala mo waito ia na su atu mata voltau ia matongi atu nei ainga nei ia fia to telefona to wolo so tai mai mo so soani ia langa I fafoto o kilan ia le la fa nga mail tato email le info@tlmarketing.co.nz ia wa fango o tato oka ia ai le peale le so tai mai ia pe amana mir so soani fa no fia le on tal no atu lungo telefoni pala mai le o no trasi li mono to tolu fa o no trasi li mono tolu fa ia ona I updates na tato ATL marketing ia edo yen tato fa pito tato digital fa nga solo le nei tempi ia tonu paule si vaenga le fia fa manatu seu man ia o te mato tau sala fo te mato no o lo ta pena mo vai aso fo lo vai aso nei ia aso to na ia lo vai aso le moto sa moa ile ta lo sfuru ta ia ia o lo fa sala lau tu lava patino to no nei fa mo I tama whanau a whasto uta. Ia lo tā pena le tātou tau sala. Ia was tātou sosoani malu le tua, malu tāpua I lo whai e whasto o te mine ia le e whakasa. Ia, e tala lava no so se a inga lava whasto. Ia whai se lātou tau sala, ia mawhia lafa fo se lātou sosoani. Ia, le atu whatasi e lo se tātou a se leni maua. Ia, ma moli e le tātou mea lofa mai le maftanga whasto uta. Ka I New Zealand nei. Ai 5.5 so tai mai le o wa tasi li mono to tolu fa ia I tulanga fe o tape na ngole fa mo le a se man malo fa tang ia a tono na la vai pisi le tanto o danga foi le talo fa voucher ia wale me to wanto le na wanto fa mai le fondo tanga foi ia le kalisia me tisi sa momri si fa mo fa unga le o le tātou voucher la valewa sosoani ai nei ainga ia rue ta watulanga fontanga ia wa pisi ai la wala nei falo loana I nai le ngata taulanga ia au I fo I fale ula ia wa sa telen fai mai la tu fatau ina al famajo nei vai tel ia ai le ngata fona ia o nisi fo yo o tātou supermarkets o lo la tu iai fai ngofi lava ia me uma wana totongi le voucher tau no u telefoni ang tangata lai Samoa alu fa ali lana text ia mawhai lola na whaatau o le taimin nei ia mo latou le taulanga ia ono lo o lai tapu ni le tatou whamatoi funga lei o lo whaafou le tatou whaloloa e paula tatou whaloloa lo mawhai o na anga ai ia na o le tatou whaloloa le whamatoi le nai vai teli ia whapena foi uloloa a o le taulanga ia masalo na le whaloloa Frankies nai I funga lei na e mawhai ona la fo ele tātou talo for voucher ai le anga I lungo tātou website pacific40.com lo ele lisi o whaloloa uma ia wale whainga o tātou whatau ia ai mole nei a uli whautai te lese o manu mo lava noa tātou no tātou e mo fo inisi update ia te a o le tātou pokalame pe masani e las whareili masunga o ia tawai ia manu ia whaivam tiuteo o ngā ruenga o nei vai aso ja, va pena io de fraile fianga ja le pepe tala le nele pule le totomo danga le DG Cell o le TL marketing ja le tamba finga wenga al fulto ja fa lu tema le tanto pepe tala lona e totongi so se ntu o le lang ja ai e tala tanto lo ai sa mo fa lo e tu mua ma pule no sala fai wala tongia o le talo fa vancha wala ye moris fa tala le olo tasi li maono tolu fa olo tasi li maono tolu fa to is fluiva minute o le tale o le tula elua Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha mata e avea le tale I ma le tale masani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea masani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Paile suenga o le tale ma wha ilo le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I
o loa e whaatotonga ilo mauta. Ini taulelei, toi anangata. E mawai moenga ngā o si tutono New Zealand. Whaapea se tino fōa o potumalo lo. Laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai. Maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua, lima whāwalu. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa tātou atunuu, mai tātou polkalambe o le areto le ola le yaso, ma lo lava le soifua manuia. O le kolose mua le whai upes fulu ono i lona whai unga e whaapea, na whaia e ia mea umalava, na whaia foi mo ia. O le upu mo o le aso le nei, o le fesili e whaapea, o le ale wha moe au tu, o le olanga le nei. What is the goal or the main purpose of life? Le wha moe ngā sili na tā hua lau langi nei. E whesili le te leo te ngata, o kali e isa ngata whai mai. O le mea leo langa ngei e, paua le mea kā hua lau langi ngei o le mau o le fia. Wai whanonga fo i tala māsani, fo i te ngata wha pia. So kā kou ia mau a le fia, mau a le fia le te ngata i o le mea sili leang kā hua. E fo i wha upunga māsangi, fo i ke wha longo i pāki. Kā kou ia le happy Wai kurunga le YouTube isa ngata fai mai paki fai mai ka ko yo le happy e sia e lunga le taula sia e lunga le vai lima sia e lunga le pia pa wale mela e o lai kangaka o le koulo isi ngata ia maua le fia i taimi umalava o le olanga akilo te fia tau te o le mela ngei ai maua le mela ngei o ngai maua le o le secret ke maua le fia mongi lava ile tu ele la lolangi nei o le me mongi lava e le o le wha moe lea na whaia ai o e lea tua inga ia whaia mo o e lava e ke ola fia ma o fia whai mai tala tu spaia na whaia e ia mea umalava o mea vaaia ma mea e le vaaia le lawe ai ma o e mea vaaia whai mai le whai unga whai upu na whaia mo lona bi inga inisi upu na whaia oe ina ia vi ia ai lea tua i le lalolangi le nei no wingala Olo iai le lalolangi le nei, e le nga o le sa ili o e le ori. Pai, o le mea le ori, e ke le sa ilia. E ke sa ili le tua, a e maua le tua, o nga e maua lea o le ori mongi lava. A e au auna i le tua, ma e nga lue mo le vi inga o le tua ke loa. E ese le sua malia e ke maua, e ese le kua inga ori, e te maua mai le au aunanga i le tua, mai le ori, e ke maua mai lo walu e sue. Sue me fa fia o le olanga le nei. O le mafu angal na ke va ai ni stangata. O sa ili le fia, sa ili le oa, sa ili le lawiloa, sa ili fianga o le olanga, sa ili tuina naunga, sa ili pati. O laku mangaku, o le fia, o le meke maua, bai adwe sue, sa ili, angelo e le ai. O le fia mongi lava, e te maua, ina ua e loa le finangalo o le tua i lo olanga. Mele ka ua kele. E te maua loa se feso ta inga male tua e ala ilo na alo o Yesu. O ki tau te tu ele men ngei. O le a e maua se o langa fia. Le oli mongi le na
e le fua ina I mea o le o langa le nei ma me ke maua, ai fua I le mafutanga, vawalalata ma oe ma le tua, e ala I lona alo o Yesu. O le mea kau, o le o langa fulfilled, a fulfilled life. O le o langa ua whaataunu uina le lei, ua e maua le purpose nga whai ai o e le tua, ua lua whailoa I malona alo o Yesu, a o le io o mai le oti I te oe. Mea ngā e whaingata I nisi tangata, e le mawhai o ngā maua le fia, o aku le pia o le mga kue mawai e le ai, o aku I tuina naunga whai a befi mawai e ume foi e le ai. Ia I nisi tangata se tulo, suil to o lua, sui aku I lea, ngofo aku malea, ngofo I le manatu, o le mea foi o ko o lua e whaamalia I ngai, ai le ai foi. Pe afe o ko lua, ai ke le maua lava le peace le o le paso. Kai pe o le missing piece foi le e ke fiu e fai se me palengi le paso. Ai a misi le piece se tas. Ele kumula. Ino I fa pe nga Yesu. O le ame ke maua pe ke maua le oa, ma le mamalu, ma tuina naunga, le maua lunga, ma le lawiloa, o tupe umo le larolangi. Ai misi le piece o le kasi o Yesu. E ke le maua lava, le winga ma le fa moe, na faya ye le tua oe, ma tuu le larolangi le nei. Le upula mo oe, o le ale wha moe au tua le olanga, le ale purpose o le nei olanga, wha moe o le nei olanga, o le tali. O le ola I se olanga e vi I ai le tua, pe a e maua le alo le tua o lona swafa o Yesu Keriso. Le tua wha whitai, matu I loe le ai se mea o le nei olanga e wha tumuina le avanoa, I o matu olanga na o Yesu lava, e wha amalia ina I o matu loto, o le wha moe ngalea, ma le mafua anga o lo matou iai le nei o langa, ia vi ia oe. Whawhitai Yesu, Amen.
Siu whangamali na lau telefon e whakasa mai le peninsula in te ara tū ma le pese o taulunga antuai ia polakala mina o le arento le ona mole antulanga ang whaatai le sunga le whaifi au ia pasta la whai le kopa mo le tātou polakala mina o le arento le ola le rivai o le awoli o la anta mus whaapoponga i le teimi masani la so anta au toi fitu ma la whabiru tonu tāna o le tūla e lua. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatauina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei, o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Pole tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Le Decor Cakes, ua ono sfulu tausanga talu o na tatala whaitutoa, ma tautua I whaipoiponga, aso soifua, whauunga, ma so o se whaamoemoe. O keke uma, e tuu whaitasia ma le whaamahoni. Mātou te au na atu I au mana o ngā whaapitoa, a wale tu ai ngā keke molo whaamoemoe. Vili mai e tala noa ma le au whaingaluenga lau fofonga fia, e le ai se mea mātou te le mawhaia. Susu mai I le Decor Cakes, se fulu wha Queen Street, o Tahu, pe vili mai I le lua fituono, ono fituono, lua fituono, ono fituono. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ale ia wada tu tātou telefon I ling tu lai lua I le au le nei o nisi ne o tātou wha silsilanga. Tā wala utanu mai nua whioanga whala putonga I tu malo ia marisi fo Kalesia. Tanawanti ia lenga tō tunga malo sui fo junior fu mua. Ia bala inga le mau tumadai Brisbane I au se tālia. O le tātou whalinga mo mua pe o na masini ai o le tātou tusi o le songa a toai foi ma le tusi o le vau fili. Aua ne I ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaantasi ma le sau tusi o le vau fili. E mawai wha le penga o Samoa I se sifo tutuila mamarua. O nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le matafa ioi ala matai le whaingo whaala walawe pe o whai poiponga ma liu leo siusingo a inga whesila whainga o Paulo o si I whaaloalo whaalanginga e Kalesia ma le tele o le ngangana o whaano longa e na o le fitus fulutana le tau na o le ofisa foi o le Radio Samoa I le tolu ban tolu ono Hobo Avenue Manukau e maua tuwai saulominga morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa I le lua ono lua antasi lima I vatolu lua ono lua antasi lima I vatolu I taimi whai ngā luenga. Ia, whai leilau saveu. I lunga o penga te whailangi, ia ona e hanga I sa o le tā I lalo, ia le shopradiosamoa.co.nz. Shopradiosamoa.co.nz ona whai mai ei leo sau oka. Ia, ona awina tuai leo la wa tusi, le o le vau filifili, po o le songa, wa lava ia le afo. Ia lau whai tau iai I le tulanga I pe o le iai ia le whai wha moe pe o na sahauni atu iai I te tonu o le nei fo ia tunu ia po an tunu e mamau. O lingsi an tātou wha silsilanga o le wha silsilanga o le whono le ruko ngā ngai fo le vao I le whangai au ki lani nei. O le anta o toma malu Samoa ma le tana le lei. Ai o le ai tonu ia le fui niu I le lapa. E ala I sio mantunu pele o ngā ngai fo le vao I le whanga. O loo nopia I so se tua au ki lani nei. E whaasisila atu I lewa tele e te tawai. O lewa tasi le tau whai le pa ia o tapa au maainga le sua tia ma whaumui nā.
ma le whaautautanga ia ngā ngai fo le vao I lo tātou nui au ki lani nei. E whaailoa tuai I alo matama whanau o le tātou utro. O le atoi whaia le tātou whilo inga. E le asto na ia so se fulu leiva o Iulai. Po le whaiunga o le neiva yaso. E le se fulu lua I le awoli. E whaia le mauta. O le whiaunga ia tu au pepe moana. E le lua ono Taranta Crescent I Mangry Bridge. Se fili ai le tofa ma le whautanga e ala I le wha moe o lo tātou nui Samoa e le o toe pō malae mo le umu saina o le tātou whalea onga fōu sa tātou lima iai e mrau miai so o tau whirangalo malama mo le tāpenanga o le whainga malanga antu wai o siu tātou nui Samoa e o le ala lea o mrau miai sa tātou whilo inga Fai me moe la tātou whilo ea I le aso I le pule whaasoa le tāpa au sili I le langi. So I nia le rei wha me moe le teitei whono, le fionga ia tu au pepe moana misa, ea ma le pa ia o le tātou no o ngā ngai fo le vao I au ki lani nei wha whitai. O le isi a tātou wha silsilanga o le lotu wha madantu a inga sa tu sani le whaia au sa vaia I le whanga iau te aroa. O le atou toia wha maene o teilo loto pa ia ma mamalo sa moa o le atunu ua uma o na tofi. Ai wha sinu tonu le nei wha silsilanga I suli ma whioi o paolo magawhai manua I le nei a inga o tūsani le whaia au I sa vaia I le whanga iau te aro nei e wha bea. O le awa tonu ina lava le tātou lotu wha manatu e peo na masini ai tūsanga te tasi I le aso sfurmana iwa Iulai loa fe lua lima. I le afo le iwa I le taiao se ia pa ia le tulai wha I le fiafi. O le wha moe o le tātou whelo iai le daso I le alofa malanga leo le tua. O le nofuanga whai ai o le lima o leia road I Onehanga. Lima o leia road I Onehanga. Morisi wha mtalanga wha so te iane I le olua tasi olua ono fitu tasi lima tolu tasi. Olua tasi o lua ono fitu tasi lima tolo tasi. Maratua mai le taulanga le ainga o le aitema wha peala au tau taitai ia wale talinga o sua. Wha taialo seinia e tu sani le whai a au e Lia Schuster o le sao o le ainga. Ma le tātou wha silsilanga mulimuli le utano mai le reia sunga fua. I lo official radio Samoa sui lango vahenga wha upawhai le fast mori tu malo wha palota o sa fata numera tasi e au fiai a fianga o salamumu sa napu sa tawa ma loto whanga. I le whaanoa lawa wha silsila antoi wha pēr o le a whai le whilo inga sui lango uma a le tātou I tu malo mo le wha mautuina o le sailinga seleni e tauwala I le tausala e tusai ma le autasinga I le fono ua maea mo se fisosoani mo le tātou sui tova o anapu seve tei fui mono. O le awa tauruina le whilo inga I le sa a so luse fulu Iulai lua whilo lima I le intulai wha I le fiafi I le mautou Samoa I mangele wha usanga I le ama le taulanga wha tau. E te talo antua I le awa tele I tupu mai e mawhale polo o paolo fo I mangafa ma tama whanau si o tātou I tumalo wha palota o sa whatatasi. Tātou te whaatasi ai mo le nei whonotanga e te pena ai lo tātou wha moe. Whaia ma le whaalo tele komiti mo sa whata numera tasi seve ai lima ia o le teitei whono e te maua I le olua lua whai valua tasi o li maiva. Olua lua whai valua tasi o li maiva po la vi a sera I le olua lua tolu o ono lua tasi fitu. Olua lua tolu o ono lua tasi fitu whaafitai. O di sira hon tātou wha silsilanga lau tonu mai le rivaenga le awoli a wala vai le longa puiele I o lau tau pa ia ma lau o tau malu fo inisio wha moe o sa hauni ia ma tāpena tu inisio wha la tonga nuku ma fia anga mai kāle sia I le wha unga o le neiva yaso. Tasi malawa meru tau tea I le lua si mai le wha fonga I le o tonga ne o tātou tala e pe ona tāpereina sunga ia se yuli umalahu leifi. Fatalo Fatu from Aotearoa, New Zealand. So for Manuia.
O whaalia se au sue whaapitoa sa lātou mo whaiona toi suia i le o ono whatuola o le lenga po le fungus. E te ere ngase o le kānesa, e patino le kānesa o le toto po le leukemia. O le lenga lava fo i lea sa iaiso o tanga marisi sa whanoola ao elina i tuunga maua sona mua. Toi maua fo i whalau atuai. Se lenga e iaile le e te ea i le selolo o le kānesa o le toto po le cancer cells. O le lenga wailoai o le Aspergillus flavus fungus. O le professor o langa o le University of Pennsylvania i Amerika, Dr. Sherry Ngao. Sa ia longo i le porokalame le Saturday morning a le Jody Sila. O le mawaina o le atulanga o tawa tele. Sa whaaria e Ngao. Sa lato mawaina ia ni tu whaata singo vaila au e tu tusama i le lenga. Le sa lato tu vaina ma whaatulanga whaata o tongo nei vaila au ona. I le whaia i ai o ni nai swinga la iti nei vaila au, sa lato whaia isina whesui inga, i nei vaila au ma lato mawai. O nei tu whaata singo vaila au sa whaia i isina swinga ma whai, o na whirwhilia e sela olo le kānesa o le leukemia e ulu whale i ai. O le teimi lava e ulu whale ai nei vaila au i le sela olo le kānesa, o le ama whai ona vauia i le tu vai vaino le sela olo le kānesa, le pongai ama whai ona lima te ina le tongwheti ai o le leukemia. Wale o se lenga mua le sa maua malima ina i ilo nao ngā i vaila au whaafo mai. O le vaila au whaafo mai o le penicillin, sa ngao sia fo i wha ngā i le lenga. Wha le ngao o lana whale sua o lo lato wha ta ia fo i a isi lenga, i le taula inga e ta pena i le wha ngā solonga o selola, i o le ka oisi, ka nesa. O se a ongo whai ngā whaiva wha pisnisi o toi te tungina le silia maritasi le miliona tālai na malo. Te luai ni se e au fiai ma wha tupenga sa tā paina mo tamaitia o ngai le i awa i atulawa i nei au onga. O le Westport Deep Sea Fishing Limited, sa la tu whalia o se swinga i a wala wha teknolosia po IT, ma whai unga toi AVC e tuperu tongi mai tamaitia o nga mai no whanga e a fia i lo longa ma tā whenga, sa ave ai masao e wha fita auli. E le li poti al komisio a onga mo whailonga maulunga po le Tertiary Education Commission sa tā uai o lea no whanga moa o onga tu maoti sa latu moina whatu penga. Mo le lima se lau lus futolo to mai tia onga mo le whatu sanga mo le luafe lus fulu se ia o le whaungo le luafe ma le futolo. Ai o se suasuenga o tusi le tau sanga mo vai sa whailo ai se whawhita au le tele ila wala sa li poti ai whamaumongo tamaiti. Ma se suasuenga sa whaia mai loa e na o le whase lau se fulmani tolu e tamatia onga sa ratau na moa i nei whatu penga i le whainumera e se lau se fulu tamaiti sa o vatuai. E suasuenga sa mawai fo e se lau lus fulu lui tamatia onga e leo fetaui o na whauluina o latu ngoa. Ma tā uai le lipoti sa whaamaunia e lea onga i o le latu mua whauluina o le toa tero tamaiti whaamaumonga o le latu le stara o le lua whelu fultolu o tamaiti o toe teri watu. A sa lato lei toi avesea. Ia ingo mai te lei o lava ina toi teri watu. Ia e po mai te foi. E lei whaamaria ina mana onga mo mai te whaamaunia le whauluina o ingoa. O leo pese ta tupulanga televoni sila le New Zealand Youth Choir wa manu le tuvanga whaavao malo i Wales. O leo pe pese le vao le se fuluvanu ma le rufulu rima teu sanga sa te wia le taui. O leo fai pese le rolangi po le Choir of the World. Ile te wanga a le Langoland International Musical Eisteddfod sa whaia i Wales. O lea au pe pese sa tu whaatasi ai pese masiwa wha Māori po le kapahaka e pese whaanganu o Māori e au whiai le limas fulu o le au pe pese. O lea manu malo e murmuri mai le isi fo i manu malo le tu wanga au pese Europa, the European Choir Games sa whaia Denmark i le amatanga o le vaso lava lea. Le sa manu malo le tauia le Grand Prix of Nations i le skoiva sulfitu dismaliva, dismalilima, i le vahanga o tala o le vavau po le folklore category. Sa whai ngoa e wha masino i le au pepesa ni wisila o anganga monia o Aotearoa. Sa avea le wha maloa le suisa opu at pātia le leipa moata anganu matalaanga Rachel Boyack i le au whaipesa le New Zealand Youth Choir e tu sai malelato manu malo. O se lesa i te tina ina se tausi mai pasir whare mai mero moe o kilani saute se o lawa ina toe titi a matupungi ai. Sa ia ina mai ngase ngase tinga ina mo manoa sa mafua mai, ini naintula mo muatu. Ino o mai ona ia so ina whai tu toa teu o se whali te poai fōu, ale tā po inga mā mona, ma te toi wha malama.
O ia whaarawalawe sa tupu mai le whale sama le whale mai. O ni whaalo lawe le masani ai toi whatu bevesi. Mai o le whaalua ma le whaatori ai lea. O whitena inga a mak mataia ma leo leo. O le atoa o mea sa tupu mai le aso. E au fiai ma le whaataatia o le titina ina foi o le fō mai e mataia. O mawhainana i lipotia i le mai ai ona la wina o le whaasalanga o le tama lusu tutu sanga o i mouth i le se furu masina i tuli le whale. Sa tapaina le loia leo leo i se whaasalanga whaafare pui pui mo mataia pitai. Sa whaalia le whaamasino Judge Ian Carter. O le tama e talavou o toe sala mua foi. E toe manao mo stong fitinga o toe whaatontonu o lonolanga. Wa mafua i le talawhenga i o se whaasalanga. I whaamaumaunga an whaamasnonga sa ta uai o le temi lava sa whitaia e ai leo leo mamatai ai le lava vai aso ai le ingoto le la i le aso whao Januari. Ina waru whaasasara na ta vale soa mori ilu matonu la vale ofisa autua leo leo i manukau. Ina o tala no i ai leo leo malatu whaamatalaina i e whoringa mai. Sa ngungumina mawhawhau mataia. Ina o i whaalia e na tele i manatua se mea ai le tupu mai le whaarwalawe. Talonga sa la fo ai ese o Blacks i se manu malo mo sa le ile le ia ile la tu ta al fa un vai asu mantu ma fai lo ai se uti na malo mala mo au froni se ta alo le sa ia fa un vai asu Wellington ma loka ina ile ipu mo le to sanga le Dave Callagher Trophy ile fasu tolu se mar fitol score o le ta longa le pole stona i sa fai lo ai le fa no o Blacks i ta alo sa sawa vavelo tongi tono le polo i la auti e o le polo ma le sa o le pasiliai po le offloads le sa manino mo i la vai la matanga le ta longa e o i fai unga ma ua ese ma le tulanga sa ia le ta longa mua atu i tanidin i le vaso le matu le il scoa tosu tasilu su fitum o ari sa mea sa ia taita ia foi le o Black i luma su tasilu ta alo mawa e tele o se kapiteni mataina o no le misio Scott Barrett ono se manoa e au fia i malana scoa o isu tamata alo mataina le stona i au fia matupo vai le foi sa ia whaatinia le scoa sa amataina le tamo e masani whaatau tino sa vea le afu momua o la ia misia le ta alonga whaitau li alo na tolu le stona i nei Hamiltoni ina o tau le tuli vas tamata alo farani ro noulu i le ta alo sa whai sa scoa iwe ko Ioane Iltunman o vai ia masani on ta alo loka sa mata ina tele lan tamo i of numero 1 i ta alonga lua umai atu nei if suia ingo tamata alo lusi mo ka vaina le wala sititi o lo manoa o le ta alonga whaitau li alo tolu ma le mulmuli le vao le peuli mfarani Hamiltone waru mia uma pepa o fale i le ta alonga tua fafine le All Blacks o le Black Ferns lea ma le wala ruza Australia i lumanto le ta alonga New Zealand mfarani sa manu malo New Zealand tosu fitu sulua o le ta alonga mulmuli le Black Ferns i lau whanua New Zealand ai le ngaya tu mo le ta amasanga li polo langi le maasina fo engelani e le whaato ilolo ina lava e Australia i New Zealand i le ka piwha awa malo ta maatai ma i le luas ma le valo ta alonga o mai atu o le ta alonga le stonai sa i le mata ina telo le ta alonga ta maatai te lavou lau loa i le ka pite do fitu wha awa malo New Zealand Georgia Miller sa in longa ona matua ai sasaina le aufilia le Liona Britania ma Irelandia le aufilia New Zealand ma Australia le AU and said Invitational 15 i le lantalonga di pole stona ai fast food valu i le sip pole le ai e Adelaide Oval o sauni atu mo talonga whaitaulia ma le Wallabies lea a mata le whainga le vasanei o le au fili Australia ma ni sila sa au fi ai matama mua le All Blacks ma le Wallabies Australia o le talonga whaitaulia mua le Liona ma le Wallabies e whaia le Malae a le Suncorp Stadium i Brisbane i le pole stona o le maranga tamilo mai ala o ka pia Scotland i le Pasifika sa safa ina o ave ia le awale Flying Fijians a Fiji i se whaia ina lusu ma le iwa su wha i le whae ungo le vai aso i suwa Fiji o le sawa ma le whatau te o le ta alo Fiji sa whai la wasi mahalosi mo le au mai Europa o le isi ta alo ngā Scotland o le ta alo i mani manu sa mo e le Sfroilele i malai tele le Eden Park i au Kilani o le tamata alo huka televu alo lua ele Crusaders i a Ioane moa nanu o saine nei le lato whengainga ma le awale New South Wales Waratahs e wha se e tua i le isi tua le vasa ta semane mo le ta amarsanga o supala ka pi Pasifika o le rafi mele fuluono o ma nanu sa fi nau maila na ta alo ma whirwhiria i le awe mua ta alo le Crusaders i le amatanga o le ta amarsanga o mai atu nei ina o imsia le huka pe ina o misia e le Crusaders e le huka le All Blacks Cody Taylor
E se fulu wal ta alonga sa ta alo ai le Crusaders mo supala kapi Pasifika i te tonu o sina tempo po alan tali ni kapi i le limo na sko sa maua o monanu. Lusu fatu sanga sa olani e kilani nei. Ai sa fa se e te Clay State na wale tilo e kilani. Ma va ai le telo alan ta alo. Ma wo fia tele lava noi malanga tua i le isi tua lava stas mane. I le Waratahs tala nal ne yaso. I aile wha maoni tang ta umai whai whai. Manu ele so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Maunu ue Samoa e wai la le i le vasa. La le o e inu o le vasa.
ia sili sili lau loto. Whakiwhianga mai ia waino le rivang o lea so ina was full of it to me to te nei a le tu la lua ia o anga ia tu man tu ma tu pena tu fo ia ta vale to ia anga ia tu e piki mai le fana wa onga e le tu waio a onga i le nei kwan tolo na tolu da amatalia i le tai a ona le la wa onga ale fana tonu ni sila e mo tu ia fifila nga o le fa tasi mele telenga ia le ala au kusofia le nei o le tutua wala udanga le Enterprise Motor Group i Banukau ia wa voice fa mana tu mo i tato le nei masino you live telephone to le telenga le ala ma no le fa fiva ia ma lo fo se menga wenga amanto le nei va isfo ia ma lo le fa to po i le telenga wa ho tatu ina se tato wa no ia o le inga la vole li u fayona mo fo nei la ta to ke lo ai ya vai fo le weekend ta fa ia fo ma o longo te lo le malo la tu ya ia le li o le ta to se lo ai ma ta mo fio solo la nei a so fo ya la matalia fo nga luenga se ta to wa tu no ma lo le so fo da to te to fa ma lo la to fa le la ma lo sai ma lo le ta wan tai ya te lo fo na wa ya da to ta vale vole veda ita pena ya ya mai la vale matanga o le ma sino you like o le wa ta to savali le ya solo ntol ya wa la vale no sir fiel pa ya ma lo ta to tro ya mi se yo na to su fo le fa na ya ya sa le la ya fa ta te le la mo ma to wa no fo mo ya o tu la ma sani la ya to no le o le ba ta mo fi po le ya so ya le wa fo ia fio lol fo nai tangata fo se tato atu no wa fo le o nanga ia mo le sa dia fo o sa fo le nei batau ia o tel mano no e tato ta vale ia pio meta wa ia i pa le ni le paketing tulang fa pe ina ia lava ma le tulang fo le fa so ia o tel tato ta vale tato pate ka ia lo mo ma tel tato ta vale la lo le se pulwa fe ia ma tato le balu ia po le pemeni fo i tau titilo ia lima sfuta la ia o telena tatu ta vale o tau ngofie ia o SUV ia tau titilo ia sfurudua afe amata mai SUV wa pe o isina ta vale o ele ia tulanga fu i malo se tatu wa tulu e fifia ai tau maulunga fo ilea ia ale ngata ilea o le telo tatu wa SUV la foa ia o tatu van valu male fitu no foa ia o tato pi apu o fai ona tele manano e tato ta vale ia mo le silinga po se tato watu ia sa vai po ia e lo wale tau le weekend ia na vai po ia le to telefono le malo se tato watu na sia tato o nanga nei ia mo le toil fa sai ia la to le pulenga ia mo le amana ia fo i le au nanga le Enterprise ni nei manukau ya mai fo no foto na to ino lo mato mafuta nei ya o tulanga masani la ba apa pe lo e lunga market lo ta ili so sa ya o le tato fai ona le moso wa mano le nei aso ya lo ya tato website na o le enterprisecast.co.nz e ma fai ona maua mai tato ka pale o lo fai fo i ona whanga ioi mai ai ia lau finance o lo iai tūlanga fo lea o le link e mwhai ona whanga ioi mai lau finance ia mai lo iai fo ia tūlanga fo lea lo payment e mwhai tu na i fua ile tūlanga fo lea ngā katia ia ma le tūlanga e comfortable ai ia le tangata o lo tau sa ili se sa ia mo ila tō lo iai fu tāware tuai wa nao pia ia le to upgrade ia po sui fo i le tābali fo, ia lo whai a mātou, ia trade in, ia tūlanga whapena, ia pia whape o lo tau, manau ia fo i le trade in o tābali, ia a wāse tābali fo, i le ngata i na mawala tābali fo, ia a la wha mā venga fo i le peimeni, tūlanga whapea, i le tūlanga o le trade in o lo sa. O mo nisi wha amatalanga, ia o lo mawhai o na mātou ngā lea ki nei, ia le tunga po i le kule ia Terry Coon ia ta mapo ia tau o papo ia fai ona su mai ma tala mai au i le tato tua tusi
na tua lua tātou lo toa o le situ o le Pacific ia o le situ o lo tele manoanoa i tātou tāwale fou o lo iai ia e o lava le lua ase lua wha ia tūlanga o tātou tāwale o lo lunga lo toa o le 5 i le 5 Quay South Road i nei Manukau ia tumai ma tala mai au ia tātou whasoa foi lau lava ngana ia po le alava te tiki ia nga i tāwale i tūlanga whapea o le finance tūlanga whapena ia e whai ona maua i mātou i le o Barcelau, ono tasiono, pātasi walu, o Barcelau, ono tasiono, pātasi walu, te mwhai ona hide mai, ia ma tātou te utangai fōi, ia ma whātaranoa nisi fōi o atu ngalunga, ia po aku ine fisiri o lo mana o miele, ia malamala mātili ai, ia i tātou numero i fuana, ia mo lātou fōi au te mamau ma au kilani, ia mwhai ona whaanga mai tātou website, ia te whaanga mai fōi tātou o Barcelau e numero na o Barcelau e mawhai o na whai o fia so sa inga ia mo le nei fo i taimi o tau sa inga o sa whaktai tele lava ponga mua mo tātou noa tai fo i le tātou le tio sa mua mo le wha lau iloa ina fo i si o mātou fo i tau tua vai ia le wha ponga mau fo i si tātou atu no ia lo wha ngia le tua toe mo le nei aso ia tai atu le soi fua ia maso mato ola i se tai au po mua tātou toi whelua i lumo tātou whaatalongan māsangi nua tātou le tio Samoa ia ia manu teleina whaiva mo lukidi mo nenei aso ia malawa singo lo whianga i sa tātou atu no manu ia o whaiva o mua Pina fo sui fuia le tō whāpo le whatalinga ia le ala o kusofia lewa vema funga tau moli o le whale vale le Enterprise Motor Group i Manukau, Silia Maleona sifulu tūsanga, ia o le la tautua e le nganta i Manukau nei, ia ai telefoi sa ai o New Zealand, i au kilani lava ia ma fafo antu o lo ia ia la antu la lai Silia ni eise sa, mo e malau ai ngai le reifo ia vai tau. O le wa lus fulu whamiri ute wa tea ni ia le tu la e lua i le reifo i vai ngo la oli, talo fantu ia ele to le pangili malai ngale ma fu mi le divai ngale so ma no fe fe vai ele to le ma tua o le dawo sa uni e po le da fu banga ia tu le team building e piki mai le fana wa on Radio Samoa taslima ivatolu amo
whakabali na o le official signature choir e pe o le whaafunga e whaafianga sui whiwhiloi mai tausanga o mawai. O le wā siang tia lusfun mariwa miru tum te aniling tulai lua whea lau ta e toe ma futa mai foi. I le tautua whaua le dei al si whonga o Samoa mai au kilani New Zealand, Radio Samoa tasi lima i watolu a mo programme la woli ma whonga ua mano le soi fuamaruia ma le langi ma. O le asto na ina se imba today Samoa, o le whamaile whaamatalanga, sa whapea lea o na tāpuni ai le stala alo ia, o sui tau wā, o le whainga palo tā a Samoa. I le whai unga o le masino o kuso le rei a tausanga, o le aso whaile, o le aso whaale o le masino iulai. Ai tātou tele i vala mo le vai aso i tas. O le na whaamutaina i le tū lai whai le fiafi. Ia le listalaina o ilanto uma e anga waa a wale whainga whiliwhilinga. Ia pe wha o ngā ina lanto e kisi e whiliwhili aisu ia whaipule e limas fulmanatasi o le maunta whono lo tātou pāle mene Samoa. O le sola le asos fulmanafani o le masino iulai lua whelua lima. O lea na tuina mai aile avanoa e a wina tuai kopi. Ia po o nilo minga o lola palota mai le official komisina o whainga palota. E pei o na tāpuni ai ia le lola i le aso whale o le masino iulai lua whelo lima. Ia mai ua mai a o na tu i dātu i le so. I vahenga whai ua mai o na le stalaina ia a toa i fo i masui o lo o tūto tasi i le tauwanga palota e pei o na sauni atu iei nei. Mai le vai aso na se mwhai today. O te le lopo wa e si la fiama e ilo. Se la wiva se fulu maratasi. Ia sui tau wā. Wa mai alea ona le stalina. Mole tātou whainga pālota i Samoa. Wa mele whamtalanga o se whidu bera pito i sili lea ona toa tele. O ni sui tau wā. Ua tu wane o lanto au ilunga. E fia tāma moe. I le sa ilinga lea o ni sui a whai pule fau. O le pāle mene. O le paia inga lona se fulu manavanu. Pe a mai al whainga pālota, ia marisi fo i o whaamasino matulanga uma whapenda, i le bai ai leo le tātou whainga pālota tele. I le asos lusful maliva o le masino o kuso i le nei tausanga. Ia, whaua wantu se whaamtalanga i le nei vaenga o lea wot. O loo iei fo i la lea vanoa, o loo tuuina mai iai. E au lia lea so for wailing, a so nei le tu lai whai le fiafi. E tu wina tuwai ia ni tāno sanga ia mo i la tau. E leo no tāmo mo e le whainga pālota. Ioe, ia o le whaperitania filing of voter and commissioner objections. E le ngantala mo i la tau e pālota. A o se whina ngalo whaadia fo. O le komisina o le ofisa o whainga pālota. E winga le ia i la tau. Ia o lewa tu wina antu o la tau swafa. A wau te leilo pita manatua na i le vaenga o le mawhaatalanga ma le fionga i le komisina o le ofisa o whainga pālota. Na ia sau no ina i whaapea. E le whaapea o i lātou uma o lewa tu i nātu suafa o le whaapea leo na tau wā i le whainga pālota. Ioi, o le pili o tala mai le so se iau riele tu lai wha i le fiafio le asfrili asumne. O ila o le ala a mawai le avanoa e tu i nātu ai ni whaamtalanga tustusia e ono i le talia. E ama le tūlanga foi lele, o le ono toi te ena mai ai, o le suafa o kōpai, ia po le suafa o la whain. O le ansonga fua sa lusun mantasi o iulai lua whelua lima, a ngā i le ansrile luas fulu ma le lima o iulai, ia o le a tuina tuwai, ia vaenga ia da ua o objections, ia po ni vaenga e te ena, e tuina tu lea, ia mo i la tau, e anga va ai le palota. Ansonga fua ena so luas fulmaleiva iulai lua whilo lima le towns fulu le taiau, o le antu ina antuai se whaasilanga, i le ofisa o le komisina o whainga pālota, ia mo i la tau, o le a whaapelea, o na tu ina antu iai, i ani tusi, e whaatau lea i le whainga i o la antu pālota. Anso lua, anso tonu se fulu o iulai, i le tu lai lua i le awoli Samoa, o le atuina mai ai ia se whaasilanga. E le komisina o le ofisa o whainga pālota, ia mo i la tau tangata pālota, o lea e le i mau atu se whaamtalanga, ia pe tu ina atu iai,
ia nia la tutusi. Ia o le tūlanga le dai pe o le tia mai ai. Ia le wha ngā solonga o ngā yoinga. Ia ma ngā luenga fōi. E wha te tau lea i le ngā solonga o le whai ngā pālota le tātou taro. O le tala leo te whi tau atu ilunga i me se tasi o newspaper i tono Samoa. O tātou ia lea sa ngā vaa e pālota ai lei lesi tala. E hoi, o le whai mai, e silia male se fulu lima afi. Ia tangata pālota i Samoa e anga vaa i le pālota pitai e lei lesi tala. Ma o le se leni o na maua mai ai, ia la tau sala e tai lua afe tala ale tangata pālota. E ona maua i le se leni e o antu i le tolu se fulu miliona tala. Ioi, e ono o antu i le tolu se fulu miliona tala, ia le mole meo le sala. Ia po le tupe maua, pe atu tongi uma tupe, a i la tau se fulu lima mo le tupu afe. Lea e anga vaa e pālota, ai lei lesi tala. O jale mai loa iai po a ia inga o le tula fono. Pe iai ni mafua anga fo i lele tala whiangai. E mawhai ona tu inatu o le tanganta o le anga vaa e pālota e le stala ia ona o ni tūlanga le maalo fia. Ni tūlanga fo i lele o ni whaalawe lawe tupu mai. Ia ua le mawhai ei lava. Ona o e le taimi wha tūlanga ina e le si tala lona suafa ia maanga vaa anto atoa iloa e wha atiro ina lana whainga whilwhilinga po lana pālota i pālota muamua. Ia po pālota wha apitoa le whai le aso lulua aso lusu fulfitu le masino o kuso ia ma le whainga pālota tele i le aso whareile aso lusu fulmareiva o le masino o kuso. O le isi vahenga e mana iai fo ia le tala roino mene o whainga pālota. O mai le tala wha aso le pito lava ia mai ainga o tula fono o whainga pālota i Samoa. E le ai masisi aso le vai aso e mawhai ona wha atino ai i le whainga pālota lo tātou turu i Samoa. Si vangara e le aso fureili e peifo i launa ato whaina e whaia i le tātou whainga pālota i le whainga pālota le lumana nei. Ia wai whamai le whaamitalanga ia i tutonu o le tonu masina. Ia pe i tutonu o le pilion tai tonu masina. Wa te tau ona wha anga solo pe wha atiro ina le whainga pālota alo tātou turu i Samoa. Ia o le mea le dāware tu wai le isi vai aso. I le aso ngafua po le alawa le aso. Le wuntu mai na o le aso freile. Aso lusu mariva. Me se mai e aso wha aptona o le aso lulu. Ia mo ilanto e wavitu ua Samoa. Ia o nisi. Ia o lo iei umalawa i tutonu. O ai inga wha aptoa. Mo pālota na wha aptoa. Ia o le tūlanga le dai pe o le iei. O le wha asalanga le dai. Ai a whai ua mai ana le stala le tangata i Samoa. Ai le wha atino ina lana pālota. Pi malawa sila mtala ansala. Kusala, e tā watu, loa lue whaantino, ia le whainga o lau le stana, ia wai e pa uma i lawa i lua awhekala, ia ona, tutongi lea na o sila mtala. Ai a wha maalo sia, wala si na fsili, na uwe sili e fo i le whainga pālota le ua mai atu, pālota lea o le lua awhe lua sifunu le tasi. Ia wai, te li mai loa iai, e isi whainga pālota. Pena o mata upu ia. Pena iai nisi. E le i whaantino ina le lanto wai atata. O le sitala ma pālota. Ia po le sitala fo. Le pālota. Pena o ni iafo i ne mata upu ia. I te tonu o le whaamsinonga. Wa o le sina vaenga. E sele kako whaapia mai. O le tūle o le tūpe. E lua awheka la lau sala. O le sila sili le isi tū. O ia ila nisi mai le fia tau sanga wa tōna i atu. Na whaasala ina i lalo le tūla whanone. O whainga pālota i tono Samoa. Na whaasala ina. E wai e siala kako pese me whamai. O le sana. Ai whape whiala na whaatino. Ia wina anto le official commissioner o whainga pālota i o i le whaamsinonga. Ia pe o ai e whaatino ina. A whai o official commissioner o whainga pālota. E le ave fuanga ka ko muka upori e ave lungo sere. E le va be fo ile ringa fa pe mai. Ia ka ko muka upole la ave yo. Va yo ko is furu lima mon kupu afe. E fa te tali mal temi le ava a wina yo to swa fa tono fa msilonga.
ia te le mai lo i pe fa pe in fa ai anton i sia so mo ale o le ve so le davi so asa ala to mo i stand to have no ile official comsino finga palot ila i fa marido mai ele tulanga le awai fingo fiena tanto peane o le sala le ioi yang ki ya le mo ka fefe fua ko ia mo ko fa pe wo po firmela su e mai la ka lua fetala ioi e wai ele am se fe lo roi fe le ma se lua fe ka la ho le fa ngang e ko ko ngi me o sala se i vanga na wo fa sala ina date e fa ko asu e foi le ku pe ka kon ye le mele ka o sa ya ai si ka ko fa ka po le tulanga ole o tu yan ya le tantu monta upule awa anta o le se furu lima mo tupu wa fe tangata e le sitala ya fa le liu tupe ya le sala na e lua fe tala tangata ya le taule na tolu se fulu miliona mamono tupu watu tolu se fulu mono tupu miliona tala samo e tatawa na mo mangai ya o te lo foi la po femme avisa o yel kupel sala pe ave o lo official comsino finga palota pe ave il mtanga wengo tupe po filme ave ya o sala o tula fonuna malona fa salanga o le fanti donga o nga yo inga ikua o ka kiri do ala kai ai si kur tanto fantan po la se finanga o le fianga comsina ma le official comsino finga palota le mtanga pula wai to te anta un se fulu lima mo do tupu wafe o tangata e lista mai foi numera pe a fuale e le tawa fianga e po le tu fa singa le o le fai o tangata ya ngava ona pa no te tono le tanto tro se la mun tupu wafe o le foi numera na le na mo mai e le temi a tanto te le i valvara se la mo no tupu wafe valus ful mon tupu pasene ya o le wa mai ale le ona le stala ya ona tātou whaantaltari ai lea. Ia wai, e se fwoi na lesi tala. Ai le wha pe fwoi o le o umaka ngaka. Ta ilo i isa turu, pe isa turu. Ua yeini tangata pālota, ua mahe ona lesi tala uma, ai pālota uma. Ioi, e kako ke le ilo fwoi me tutupu i lea solo whinga pālota. Le lo pe o tu fwoi yei wai isa te asiwa, ua ngase ngase. O yei sa isi wai isa whaanwalawe whaafuasa ia. Ia ona lima fai ai leo nanga yani i fale palota e whaatino ai lana ia tatau. Ia, o le si foi ngā i kuora kupe. Ia, wai o vaenga umaia. I li whaapenga ngā umanga re skala o ko mekia o whaiku mela umai o i re se me whaapena. Se i vanga na ua makwaso i fumanono ina umatangata uma i le aso le whaatino ai le whainga filifili ngā samo. Ia ngā whako a ko li leo tātou whainu pera. Ya te lo fa tu a me fie se la wa fe tanga talela mama ye le asorga le e te tau ana ye le suya inga meni yo foi no mera e fuole i me tu tupu mai i le aso e fa ti roi nai le fainga palota e an tanti ai le na a wa lo tu to mana tu la voi to le lua fe lo tas e le i mia ko la vanga mai al fainga palota ya ai kupu mai lo ma le mau fa am sinonga. O le aka koko e ufu i mengi o whamsingonga na bai o le whinga palo tapea. O le hane tūlanga o le anta antia mai ai, i le pisi ai, ma le tumu o le whale whaama sino, i te tonu o le tātou o tru, i le mai ai o le tātou whinga palo ta, lea o lo o luma naini. Ia kārosia ia, kārosia, o le a maua le toa fi malie, o le a maua se sā moa fi le mu, ia ma se sā moa, e mawai le fia, male oli, ia pe na la ngaina, e ana au na i leava yaso, ma leava yaso, ia ma lea fo i masina, ma lea masina. Wei tau nuku e pikil whana wa aonga, to e sfurfitu bilute, ona tale o lintu la e tolo. Sunga o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta wale male telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa.
toa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lola Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mole fale inisinia. O e si la fia me fatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona fatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Sala tata boya tu te musumata puni mai lo utu. E te so ona ma a papai ma futi atu lo ulu. Wafa a di lo poto ya upu matala ando lo mi ai lo anga sala. Wa e fa anana ya me anda pai o le ba o na o mai. Sangi mai lau telefoni ai e tu la ima e alu I whapo. O pinga ia e te nofo mawhai e te mana o te masalo. Wa e ata e mawha ale o tele mai le sanga taulu o tala noa. Ao tau sa e umane a fula upuka o le kopa e koko Samoa. Sole tangola se puni tangola Paru sukata ualewa uma Le falawa matane pule o e pepi e nifuka O tele isau ise umukuka O tele isau fo ise pangu tusuka Na o sawi ate oe o na o le tapa ai unga O le pa ai po I punga le wanga mosu o yaso uma Na o wilo ai na le pengengo ngengo ai O lua matamalo tina O lau mutu na wilo ai O upo faa matalanga O upo fai I ate au Wangau le tau sipuni la au A o utu mapea ato popo Wapi o ai le amo fau Ai longa te loa logu faa noa O te noko I lea so atoa Wa pei tosa tama I teine I titi le faa momo e no tō moa Wa pei a ua se pui mu I le pui no le pato anga A o loo e ta aloa ne iau pa anga Ai fai a masua pala pala Sole tangola se puni tangola Paru sukata ualewa uma Le falawa matane pule o e pepi e nifuka O tele isau ise umukuka O tele isau fo ise pangu tusuka Na o sawi ate oe o na o le tapa ai unga O le pa ai po I ponga le wanga mosu o yaso uma Whatever on the we know I ngala
sile pele Petusi aioni pese O aso nelu salo lava Awai wasui ole olanga Wa uma solana ole lau pepa manu minumi le tanga O aso nelu salo lava Salo mai pe ataua Salo mai amana tua O e fai le toalua
Fatalo fatu from Aotearoa, New Zealand. So for manuia. O whaaliese au sue whapitoa sa latu mo whaiona toi suia i le ono whatwola o le lenga po le fungus. E te ere ngase o le kanesa, e patino le kanesa o le toto po le leukemia. O le lenga lava fo i lea sa iaiso o tanga marisi sa whanola au elina i tuunga maua sana mua. Toi maua fo i whalawa tuai. Se lenga e iaile le e te ea i le selolo o le kanesa o le toto po le cancer cells. O le lenga uailoai o le Aspergillus flavus fungus. O le professor o langa le University of Pennsylvania i Amerika Dr. Sherry Ngao. Sa ia longo ele por kala me Saturday morning ale le jori sila o le mawaina o le tulanga o tawa tele sa faria e ngao sa lato mawaina ia ni tu fa de singo vaila au te tusa ma ile lenga le sa lato tu vai ina ma fa tulanga fa to tongo nei vaila au ona ile faia ia yo ni nai swinga laiti nei vaila au sa lato faia sina fesui inga i nei vaila au malato mawai. O nei tu fata singo vaila au sa fai yeisi na swinga ma fai o na filfilia e sela olo le kanesa o le leukemia e ulu fale i ai. O le temila va e ulu fale ai nei vaila au i le sela olo le kanesa o le ama fai ona vauia i le tu vai ino le sela olo le kanesa le pongai mo fai ona lima te ina le tong feti ai o le leukemia. O le o se lenga mua le sa maua malima te ina i lo naunga i vaila au fafo mai. O le vaila au whaafo mai o le penicillin, sa ngao sia fo i wha ngai le lenga. Wha le ngao, o lana whale sua o lo lato wha ta ia fo i isi lenga, i le taula inga e ta pena i le wha ngā solonga o selola, i o le ka oisi, ka nesa. O se a ongo whai ngā whaiva wha pisnisi o toi te tungina le silia maritasi le miliona tala i le malo, te luai ni se e au fiai ma wha tupenga sa ta paina mo tamaitia o ngai le i awa i atulawa i nei au onga. O le Westport Deep Sea Fishing Limited, ala tu falia o se swinga e wala fa teknolosia po IT, ma fai unga to AVC e tu perutongi mai to mai tia onga mai no fanga ya afia ilo longa mata fenga. Sa ave ai masao fa fita uli. Ele li poti al komisio a onga mo fai longa maulunga po le Tertiary Education Commission, sa ta uai o le no fanga mo o onga tu maoti sa la tu moina fa tu pena. Mo le lima se la lus futolo to mai tia onga mo le fatau sanga mai le lua fe lus fulu se ia o fa ungo le lua fe mai le futolo ai o se suenga o tusi le tau sanga mo vai sa fa lo ai se fa fita u tele ile wala sa li poti ai fa mo mo to mai ma se suenga sa fa ia mai lo ai e na o le fa se la se fulu mai tolu e to mai tia onga sa ra tau na moa ia nei fa tu penga i le foi numera e se la se fulu to mai sa over twine. E suenga sa mawai fo e se lau lus fulului te mai tia onga e leo fetoui o na whaoluina o latu ngoa. Ma ta wai le ripoti sa wha maunia e lea onga i o le latu mo mua whaoluina o le toa tero te maiti wha maumaunga o le latu o le stara o le lua whelu fultolu o te maiti o toe te liwatu. A sa latu lei toe avesea. Ia ingo te maiti le i o lava ina toe te liwatu ya e po te maiti foi e le i wha amaria ina mana onga mo te maiti e wha maunia le whaoluina o ingoa. O leo pese ta tupulanga televoni sila le New Zealand Youth Choir wa manu le tuvanga whaavao malo i Wales. O leo pe pese le vao se fulvanu ma le rufulu rima teu sanga sa te wia le taui. O leo fai pese le rolangi po le Choir of the World. I le tuvanga a le Llangollen International Musical Easted Ford sa fai i Wales. O leo pe pese sa tu whaate si ai pese masiva wha Maori po le Kapahaka. E pese whaanganu o Maori, e au fiai le limas fulu o au pese. O le manu malo e murmuri mai, le isi foi manu malo e tuvanga au pese Europa, the European Choir Games, sa foi e Denmark, i le amatanga o le vaso lavalea, le sa manu malo e le taui le Grand Prix of Nations, i le skoiva sulfitu dismalilima, i le vahanga o tala o le vavau po le folklore category. Sa whai ngoa e wha masino i ale au pepesa ni usila o anganga monia o Aotearoa. Sa avea le wha maloa le suisa opu at pātia le leipa moata anganu matala anga Rachel Boyack i le au whaipesa le New Zealand Youth Choir e tu sai male lato manu malo. O se lesa i te tina ina se tausi mai pasir fore mai miro moe o kilani saute se i o lava ina toe titi a matupungi ai. Sa ia ira vai ngā se ngasi tinga ina mo manoa sa mafua mai, ini naitula mo muatu.
Ino mai ona ia so ina fai to teu o se fali te poi fo ale tapo inga mamona ma te toi fa malama o ia fa lave sa tu mai de fali samar fali mai o ni fa lo lave le masani ai toi fa tu bevesi ma o le fa lua ma fa tori ai le o fitena inga mak mataia ma leo o le to me sa tu mai le aso e au fiai ma fa ta ti o le tina ina fo ia fo mai mataia o ma fai nana i potia i mai ai ona la winna o fasalanga o le tama lusu tutu sanga o i mouth il se furu masina i tuli le fale sa ta paina le loia leo i se fasalanga fa fai pui mo mate ia pita sa fa ali le fa masino judge Ian Kata o le tama e telavo o to sala mo foi ai to mana mo stong fitingo to fa tontonuino lo no langa o ma foi ta fenga yo se fasalanga I fa mo ngan fa masnonga sa ta wai o le te milamba sa fitaia e ile le mama tai ile lava vai so ile ngoto le la ile so fa January ina waru fa sa o nta vale so amori lu matonu la vale office auto le e mano kau ina o tala no ia ile le mala tu fa mtelina e foringa mai sa ngumina ma fo matai ina o ia fa lia e na tele imana tua semea ai tu mai le fa vlave talonga sa la fo ai SLO Black si se manu malo mo sa le ia ile la tu ta al fa ungol vai asu mantu ma fa ilo ai se uti na malo mo au froni se ta alo le sa ia fa ungol vai asu Wellington ma loka ina ile ipu mo le to sanga le Dave Callagher Trophy ile fa su tolu su mal fitol score o le ta longa le pole stona isa fa ilo ai le fa no ngol Black si ta alo sa sawa vavelo tongi tono le polo ila auti e o le polo ma le sa o le pasiliai po le offloads le sa manino mo ila vai la matanga le ta longa e o il fai unga ma ua ese ma le tulanga sa ia le ta longa mo mua atu i tanidin il va se rumatu le il scoa tosu tasilo so fitum o ari savea sa ia taita ia foi le o Black luma se tasio ta alo mawa tele o se kapteni mataina ono le misio Scott Barrett ono se manoa e au fiai malana scoa o isu tamata alo mataina le stonai au fia matupo vai le foi sa ia fatinia le scoa sa amataina le tamo e masani fatau tino sa ve le afu momua o la ia misio le ta alo foi tau no tolu le stonai nei Hamiltoni ina o tau le tuli vas tamata alo forani no nolu I le ta alo sa fai sa skoa iwe ko Ioane Iltunman. O vai ia ma sani on ta alo loka. Sa mata ina tele lan ta mo'o i ofu numero ono i ta alonga lua umai atu nei. If suia ingo tamata alo lusi. Mora ka vaina leo wala se titi o lo manoa. O le ta alonga fai tau lelon tolu ma le muli le vao le peuli ma farani e hematone. Walu mia uma pepa o fale. I le talonga tua for fine le All Blacks o le Black Ferns lea. Ma le wala ruza Australia i lumanto le talonga New Zealand farani sa manu malo New Zealand tosu fitu sa lua. O le talonga muli lea le Black Ferns i lau fanua New Zealand ai le ngaya le ngaya tu mo ta masanga i polo langi. Le masino fo ngani. Ele fatto ilo ina lava Australia i New Zealand le kapifa wa malo tamatai. Ma le luas ma le valo talonga o mai atu. O le talonga le stonai sa ia le mata ina telo le talo le tamai te lavo lau no le kapite do fitu fa va malo ni sila Georgia Miller. Sa in long order mato ai sasaina le aufilia le Leona Britania ma Alania le aufilia New Zealand Australia le AU and said Invitational 15. Ile la talonga de pole stonai fast fulu valu ile sip pole le ai e Adelaide Oval. O saunia tu mo talonga faitolia ma le Wallabies le a mater fa ngor vasnei. O le aufilia Australia ma ni sila sa aufia matama mo le All Blacks ma le Wallabies Australia. O le talonga faitaulia mo le Leona ma le Wallabies e faia ma lae a le Suncorp Stadium e Brisbane i le Polestonai. O le malanga tamilo mai ala o kapia Scotland i le Pasifika sa safa ina ave ia le awale Flying Fijians a Fiji. I se faia ina lusu ma le iwa sufa i le fai ungo le vai aso i suwa Fiji. O le sawa ma le fatau te o le ta alo Fiji sa fai la vasi malosi mo le au mai Europa. O le isi ta alo ngā Scotland o le ta alo i manu sa mo e le sforilele i malai tele le Eden Park i au kelani. O le tamata alo huka tele vuaru lua e le Crusaders i a Ioane moa nanu o saine nei le lato whengainga. Ma le au le New South Wales Waratahs e wha se e tua i le isi tua le vasa ta semane mo le ta amarsanga o supala ka pi Pasifika o le rafi mele rufulu ono. O mananu sa fi nau maila na ta alo ma firfiria i le au e mua ta alo le Crusaders i le amatanga o le ta amarsanga.
wa mai atu nei ina o YMCA le huka pe ina o misia le Crusaders le huka le Blacks Cody Taylor e se full volta alonga sa ta aloai le Crusaders mo supala kapi Pacifica te tonu o sina tempo po alantani ni kapi ile limo na skosa mau o monanu lusu fate sanga sa olani o kilani nei a sa fa se ati clay state na wale tilo e o kilani ma va ai le telo ta alo ma o fia tele lava no malanga to ile si to va sta smane ile Waratahs talanal ne yaso ia fa mauni tanta uma fa un fai manuela so 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Sorry pa
fianga o le ringa o le woli no sfulu le no bidu tu te ne le July tolu va tala va tu ma tu wa la ngati le fana wa o le tu wa onga le ria su mo mo kwa tolo tolu ba lo tu binti a be o tu wa mai la o le ria so yo e na e lula o pole da sa e no fo le fale le le fa ma lu spa tono le ta vale tono le fale sui o fua onga fo sira ko mamba va ai pena lo tu ma o mea onga nisi o tātou le whanau wha mai ia lai ngalo le whale a onga. Ele a o ngai lau kesi iau mea onga. E mo tupidei o le wa whatasi mele sunga i Victor o le tautua. Mala udanga lea le tae world i ona la lai lua i o Tara. Ia wa whis wha manatu mo i tātou lea matanga o le nei a vai aso wa tala whantua i Victor. Mano le ngalo ma lo le unsa. Ia se fomavia la tua whafunga mo. Me se foi lau te poinga sa mai mota malawa marola vat malosi wa foi su le tino o lo mo pe oere man e marosi fa o singa venga masani marola van sa marota to tino los yo e tanto te tau foi fa manola va victim to ya o ngale fa now lo no winga ai se fa le tono le tavale wan tona va to fa le full service a victim ya sa o le ya po ko nga vai kawa ngi kira ngape ta avare nga wal a fa mala la va ta to wa como siaki ke me ala vare que yo so como cabo como si aquí a musu afi vai pois eso au po lava vai ya me masani que ele fala no tava está uma lava ela pega hoje faz todo e foi ao nangal bato a companhia so mai a tava todo até no final os amamos so sango a mo le malo va tai o le vento le tau malu tuna makwa i mafanga le e mafana o le me tele nangalo tanto tangata ale fai masuia le ea fa ma le fa ma ea po le ea filter travel ko sanga ke ma fa ngai ma na vaina ia le ma fa na fana o le pefu yes ole o ya ko se ke bila vale me lo ta vale se sa e se ki la vara wari ia be un bala ta vale fa pefu service e un bala me un vai po sa mare bu a fa pe ke ngi se me ko va na ko su e comenda para va na ke ia o le como suia pare que ko nga ka ro ko pe fu ala va ele nga mo se ko malo na se man ulanga na ta no ia ke poli a singa fu service ta vale a fu service aqui uma lava de uma se aqui só o se aqui vai se aqui é fa ma o filter ia male filter ole asta ta vale ulanga na ti tira na e ta to wala sanga le mo nga wala wa wo fa ta to vai ta ma fu wa ke ne ko ko lo ka wa ma du ru inga ri so ma ada wala malu kama kia ile ama ile ya mafan ye kau fam fan ho ya ma do do ta ya me si fa ulango ta to mori no ko do su de ta ya ko tu o ala va aquí pro mori casi ro ya mori na olo ya su ro mori ye ta to santemu no va to si umalo ta pe ro ta va te si aquí ulanga na ta pe le la va to ku service ta pe le fa se ku service ro ta va Lili, ja, o mo si vai nga nai fia fa ai lo ma fa mana tu mai pe mo i man to le diva ya solo un tolo le mansino you lai Victor? Ya fa taise man ma to no le tato compesini ya tato pesini va tasi va tala to viva ka ko piso tala fi tolu ya man to no sene to ese pe to sa ya ma to ya man to Africa text ya point canto no tato fa lo no lo po pe to ta va to no va tato pamu este no fa nga lo sa este peso so ta pe to ta vale so que si APC ya fa to si agosto va sala i va sene ya mana toro sa fe me se fata no bre tanga pa ala va tato se va ya se ta si ari lo la valo laki yo toro ta vale ku la lo go na se me se fata no me ya tanga pa tato se va ya se ta si so fa man malo le songa ya va ta si lo fa mo ina man le da to le tato da ta ta va ya na to de se le hita sola la le casi de todo está motivo falero trabalho pero que se foi matou trabalho como uma lava do início todo esse molunga para ele lois no corpo faz na ya do rua futsal ali gasto faz uma comida que se chama e o cano foi no que foi na porque se fan na fulanga para pitar todo o dia ya pelo lo o de pasiro trabalho que ele pa o se para pitar todo o pasiro trabalho o freio ali matou tan ma por usar para terminar para esto no le uleanga con falle e fa a fresenia piccole uovo e due sala io provo no perché solo va nessa vanno io può marche per le uova e matou e fa fresenia mo foi passava passado o po stava suai SUV o hypercar con sta folla o sta piapo
lo moto to four range hai last man ni se two drive four drive ta vale umara vale fata uma te umpa te fa ma na ia ko si me ku ma tu iai te umara fa pe ko fa to sta vale ke ma ko esvia ni si ke mo ku ia fa ma to fa na tu langa bo oi pa foro tinha tu te fa pe fa ta una ta vale fu ta vale to ma to company ila va ta to fa ta vale ta ni ma ta telefoni o iva lu te fa te dua o ili ma e te vara mai mo se so sani mo o ta to fa ta si fitu sulu pe o ta pa fo pa tu vai ko se ki me ku ya mata ma se sulima to se langu la so se sai to sta vale fo o ya ma to se ki me ava pena ko so mai ko se so se ki me ki te fa ma na ya lo sa se se me fo ma to fa pa me ke se to ni ya so dua su ta la te mi mata le ya so mo ta se ki me u mala fa ta wi na te mi nei mo ta to pa o ma ta to ta su na to limba a pa la po a mo la fu wili apa penga si ave no pa sa mo ya pa do ma po ifento na ita to sa palon sa ma sani a ta va ne da su ale lo te sulu a di senza serena a di asoto fa di masala te meni il verso ta to veni na lo po ma lo ta di vayaso a ta di ta solo si pe a pe le pai a mane vies ko mantua ya su va ma sine intensivita to fene un malo va fa mai na tenere il stato compagnie va men me telefoni o iva lo fitasi to o o iwa lu fitasi solu o no mena te to fisa wala mai maso sani pia mo te mini fa serva semana brown do yo mo yo fa igual pues fra fisa somo aso tao ya pro lo fa dia se video la man balo si mo te mini so fu le man yo fa fa la so i foi ele sunga ya Victor wa vela voi ma funga tomo moli ole to mana nanga le entire world and auto limited in Tamawa ida yo na la lua e o Tara lo se antu le tantu tenye le radio sa momal pol kala me le woli ma funga ya lu su tolu bidu te te ele tula e tol You still shine more where my money. No matter where you go, no matter where you are. Oil shine, it ain't nothing on the level.
su male mea. Whakawhalele o sau. O pare mamatoru wala au. O mea kako o. Wangari mai a picture. Whakawhalele o sau. O pare mamatoru wala au. O mea kako o. Go to General. So gas, you gotta buy. Yeah, gas and equal. Yeah, mea. Ilalo,
finale. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ai vienga so fi long tek tolu mo ia nga se senga ai marisi fo nga o le ia o le la sunga fua. E te pena I foi mata la le na bisi te fa ma o te fa lawa. O da tu wan tu le fa na wa onga. Ma wai foi sina so ani mo sina ko ma o le tina bol te ma o le fianga ia mo le fan tu ai nga tusi. Charlie tu lai fa so wil de fo va to si mele fianga ia le a tu severa mal pol kalame o le ga I fo foi va. Tessa. find home. We know the way. Watch this rain, I'm gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? I know the way. Sunset for the ocean. Now, ladies and gentlemen, who about that time? Turn this thing on now. The drug transfer.
Io na wai pese leo tele ama sa e uia na ua koko alai sarangi au. Ia. Koi mawa i po whiara mea nai anga i eile whanau. Ia po whai mea onga po ngai whai ka longa i kere whongia o ingai karakara ngoe kongore poku. Ia e. Sia ora whamera tu maasani ana le tātou polokalami. Ia tātou tau ngapalawa i tātou whanau. E anu fui e whai a pai malawhai. Se o loa ka li ia hama e se le ko anga. Se o wa finge sa unoka pungi mene poku whai anga mea au. Ka se furu rua ka kasi le po whako a sau whaka. Vai, e le no por ki minga nga whako a fo i a koe le whale a ngai ke wha mei o ngai whai mea au. Whai a koe i fo i le o langa ngi. E ma mea o lo tutupu ai. Ai maa lo ia jau tau le whanau le ona sa i a onga o le rea sunga fua tano sina e mo se mea fo. E wha popo i le nato mai maanga wa e maua. Ia e wha whetaina i o mātua mo le fo i atu. Ia o le ofua onga se vai a onga ea. Ua whakaungi si o se vai fo. Ea. Ua fia ile ngā o au ko ngi ngarangi kausanga. O le whakua o le kua karonga ko. Ua fia i ngā au pia kōki. Ea. O le fia ile ngā o au lunchbox. Ea mu ia se o kousuri. O mako. Ea. Lea ungoa ma le paipa fo i lele lea onga. Ia ia se mea. Ea ma wala wala. I le kai au wala. Ai ari. Ia fa mo me ko ingu fo de pai para fia. Ia fa ka dire po le hase ku kari tamu tia mu ia o ko. Ke re fia ai wikipiki. Au. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you know there's a formula for failure? And we need to be sure we're not following it, because the cost of failure is even higher than the price of success. The first rule for failing is have no goals in your life. Do only the minimum of what you have to do. Don't try to find a better way of doing things. Just do what's easy for you. Remember, you're not a failure until you're satisfied with being one. You know, people who started with nothing and made themselves successful made a decision to change the way they were living and doing things. So if you don't want anything more out of life, you're guaranteed not to get it. Rule number 2 on how to fail: put off until tomorrow what you can do today. And if you ever do feel motivated to make a good change in your life, just wait a while until the mood leaves you, so you end up not changing anything. Research done at a top university showed that what makes us successful is not our ability, but our attitude. In fact, 93% of our success comes because of our good attitudes, and only 7% is because of our skills and knowledge. So the third rule for failing is be negative. You see, failure can go to your head. When you keep thinking negative thoughts about yourself and keep reminding yourself of your past failures, or how you might fail if you try something new, you guarantee your failure. But your past failures can also be signs that guide you to your future success. Some of the best lessons we ever learn are from our mistakes. You see, if you want to change your life, you must first change your way of thinking about yourself and the kind of life you want to live. So get the right picture of yourself in your head, and your actions and personality will start to match that right picture. You know, since you only live once, why not make it the right, successful life you were designed to have? Just ask your Maker to help you stop your wrong thinking and daily habits that will cause your life to fail. Ask Him to take control so you can start learning to think and live His way, since His plan for you is to be a success both personally and professionally. Just think a minute. If you'd like a free CD of our talk, Baby,
Tupukamali now everlasting praise le divang on let ya fi mala pese vivi me uma ile to lo wan twai ya le polka me down le think a bit pole ma fo mo si na minuto se tasi ya ile la no sai le divang on le fi pe sa pe se le me ngana yai ya pe o sa o foi yanga me ke pisia ole to iva me to na tale ole to la e fa Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Was actually taking the radio Samoa to a valuable turn the tale link to life. Fa tanya to mo time to ma tanga mai le town and la. So you me for the divine on left you la singanda wale to mali ile time to ma tanga potala to tanya le timi sasi la vai ile for le to ma to yan to lo to so for so man to wala ile so for one tanya ya tanto to Filo ye lunga wa pe ang mga lunga no le ai le tu wala no foi le ni fia fia o no le fitia ya ni si foi o tanto to ainga ele malanga le bring leonti le ring vai tau le tu sanga ya pa ya tu pa ifo pa ya ne lona afa ma fa nei loto ma ai o nganga ya ona lana vala pa ia fa mi sen toi le fiongal mo tu langi le sunga ya tento e va pe fo il pa ia o ainga o wome masani ia no le vala pa ia le tua e le tina po le tua a foi ia e pe ona ma wotala mai lunga wala i le na foi vias ia mapu atu lo o ia lana ona le e le olio sanga tu ma ia o lo fa tali mai ai lo na li ma lo na fa ola amu ia foi o ia mau ia tu sanga tele tanto te mafuta ia ma tanto tausi ai o le ala lea o fa abrianga mo i tanto malava i tausi matua amu ia foi e woti o ile li ai ia mau pe le loto tele ma le loto ma fana i le ring tau ia ona le malanga ma le leonti te lo van tu le tu i le ring fia file fionga ia le tu savema le por clambe le ganga i fo faiva ile tau le fai le fia videi ma le fia fi ma le tua un foala au pio seu te male ia o i mantani e mantanto ma la vale e fai ama ka un apa fo ile le koko ia ma le ba ing ma le ma no fo ma le fia fi so fo Olo i mata ua le
to